umuririmbyi kuva mu gihugu cha Tanzania akoze amateka. Ubona yuko East Africa ikoze amateka. Ubona yuko umuririmbyi Rayvanny agiye kuba performinga kuri no musi mbese mu gikombe cha FIFA. Ubona yuko agiye kuba performinga hariya muri Mexico, Toronto, mu gikombe cha FIFA hariya. Ubona yuko ari byishimo byinshi bidasazwe ku muziki wa East Africa, cyane cyane ku banyafrika. Ubona kariwe umuririmbyi akoze amateka na cyane cyane avuye mu gihugu cha Tanzania. Aribwo bwa mbere habonetse umuririmbyi avuye muri Tanzania agiye kuba performinga mu gikombe cy'isi. Mbese ubona yuko ayo mateka yaheruka kuba muri East Africa mu 2010 aho hari hariya muri South Africa, ariho umuririmbyi Chameleone ariwe yabasha guperforminga. Ubundi no muri East Africa birongeye kuba umuririmbyi Rayvanny. Ubona yuko hari haciye imyaka 16 nawe agiye performinga mu gikombe cy'isi kuri no munsi itariki 10. Ubona yuko ari ibintu bidasanzwe.